kagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ting kay mga gan, dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama, makablaawa mampay, The Melody Dumaging, dita Hong Kong, Rix Calixto, kan Rolly Viernes, kan amin nakabagyan na dita Villasis, Pangasinan. Manipod man nga rod kinikab sa intang, san napod na nagan, yakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen, kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi kan nila kay ko, kat nabakutanan abalasang, ngam lahat kami tabiglamot anak inobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner, kat immanay dayta nga impalpalastog ti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo lang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bagay tay, ang sukat kan. Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasay. Napanan di asawa mo nga Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y pumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Hindi mo tay, pabisila kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y lang siguro ti abasto ti bito ka na. Ha? Rumaneri ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisino ni nanang mo. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang mag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Magmag na mo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Apay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George ngar aramiden, tatang. Timagmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayo pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin ka. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Impasyar na kami man di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Kuan, nag-shopping kami. Hindi kuan, nang restaurant kami. Hindi kuan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na, nakaasawa pa'y mo lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakamong. Tanabakitan lang arod abalasang nagkutong ka nagnisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Ungarog. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagi ngayon bagbagam ka ni kabagis mo, Delio. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mo't. Ulbod ka mo't alaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang, huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kamanano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano nagdamag, huwag ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan-anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay,
may handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila'y bagbagamot. Di ka lagbain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sa balik kalatan. Pagbay ng pailaan kay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit Dina, so that you will not be late in the airport. Alang nga rood, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan nakta dito'y balay. Huwag nga ron yung sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dya anak tayo dya abroad. Maday ta ka manon. Tila'y bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dya ti kwarta na. Kay no masayangan to pa iti pagplay ti tayo, iso nagnag na tayo. Kan budget mil amin akin kinan tayo. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lang mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dya bakit? Ta mga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak tay ti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon da anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Ay, nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, akat, apay di ka pala na erwam ay anak ko. Diyak kayo ti kas ti ang klase ti panagbiyagan. Pero may aboring ko dito'y. Dinakmat ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko lang maigaman ti cellphone ko no kas di amapanin at trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan magkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tanga din nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kaya't kundi agawid di ta Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ang Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yung ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy jabor da ito. Nalakalaan ti pananggatang ko iti da ito. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan.
Di mo usara na dadaal. Amo na pa'y nga ron ay, no dadahil na itawan no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Ha? Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Ha? Si kabang matad na manugang na foreigner. Ay katmayat nga rod tanakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? ay kit mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Aya, ay masapol nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balayda. Wen kumagarod. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ta ni Lisa kay bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadala ta siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lang pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awang magtrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin ala kay asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak nga agdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balayda. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kinkasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunana mo tan naimon dya asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro dyan akta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman dyan akta. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dito abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anda ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dito abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputagyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusa. Isonsamot nga inasawa na. Tapno adag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit dito kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makaruruar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito'y tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito eh. Ay san apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita tattaon ngay. Sapay ka na yun ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ipagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ka asawam. Pudno adinak kaya't apagtrabahoon. Ngam dinak mat ikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay.
Anya? Iso nga agawi daksan. Sa anak ka naragsak dito eh. Ay saan? Anyat kung dito yung inagawid ka. Kitawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam, bumaba man ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaisuna ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Nagawid ka kiday. Asikaswam ki dita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo anawan. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaag dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa ila ijay balay. Tama nga numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapagnaag pa ila. Ay na, tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa inahang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kunti agawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress dito eh. Maburi nga. Sa anak ka naragsak, ititan na ti asawa. Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasaunan no aga pa kami. Ikit talaga akas ka Sensitive kan sa amat ngamin unay anak ka. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Siluso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namot kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga rod ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agi pa iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Ay, please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tantoy dya airport. Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko ti matulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ka.
Bakit? Apay nga akas ti mo anak ta. Agkakalat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Ay, panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idi ija abroad. Na stress launay. Kas tanga-tangag paisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbis na nagawid pa'y laydi, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan di sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipagas ta ate anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresitahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos iniinot matla nagimbag ta anak mi. Nagpakpakawan nga rod ta sawa kita anak mi tama konsensya. Gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Katita saan na nakayat ta anak mi tagsubli ta sawa na iso nagsinadan. Alakastan tigay mo intang. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello, gagayam at timanente gayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablaw kada kayo, itinaimbag nga oras yo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Monya sa napunanagan tintay drama. Ngamsakpay na, hello mampay kada Delia Fernandez, dita Pangasinan. Naragsa ka pa nagdangdangag, ti Paho kan Viernes Family dita Tayog Pangasinan, from April Joy Paho, kan Bueno Family dita Difon Quirino Province. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya, dirma ng biyanang, aklonak nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsa kaklaunay nga minti kastangar aramidak. Kat adapadak abakat apakay ni insecure. Kat ti Jack ni namnama, ti bakat akakontrak, agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man, ti agsalaysay. Nakaluto kan, aryong lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga rudan, Monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkon. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amam, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awang madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliek ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami pa inanang. Sige lang. Mangan tayo, agsidatay iti crispy pata. Ano santebda, Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidag iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tap nagtilmon da. Umapal da. Na, iso gayam, adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na da magmanay baludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti ko lang, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti pada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksi da no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwag di tangay.
Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga sakit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da ah. Pasikat kit di ah. Ha, aywan, apay, agar aram pay laang jay anak naken kaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatok nga rudmot nanang. Sina amon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagat. Wan ngamjay inana ngay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayat ti kas di aklase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang? Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride as sasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinukar ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amonya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Marco, agring ka man. Marco! Abay na lang. Agpaisuaya ada kayon kan ni Dunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang ah, di mo ikaskasar. Ah, Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngam da jay pay laang mag. Ammo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kami nga iramraman nga anak yung? Da kayo lang dagapa ah. Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pagapapaan niyo. Kan idyan nyo man kami ng tigas ng aramid niyo. Bakbakatan kayo nagpagpada. Ang kaslawan pag naknakman niyo. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasaw nanang. Ngam para matlay ti pagsayatan nyo da ito eh. Da kayo matla ti kababain. No di yung sardengan ti kas ng aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak tagbiag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang no kwa. Tanagalas mga minti ugali day dya karuba. Alaos, bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan ani doon at ikasar na. Kanya di mo pangayatan kinido na ayakit na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpat angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Anyat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni doon na mati asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga balayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon na? Tulagan tayo ti kasarta. Kahit kan ngay kalaysa. Tapno makaduha ka ni tiag nanayong. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na matila kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason kaninanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jay da ah. Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandaan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron.
Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Umisumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali, tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayam kan ay, iti ikituan no ulitag mo. Tapno adda ka dua tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa ang kasarita ni nanang. Barang maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon niya agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang masapol nga ilaban ko ti ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatak ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdanakan ni nanamon niya? Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ay abang nga ron ni Uncle Fredo ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa itubing ka, tadanggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kun ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamuka, basta no anya timbagak isaw. Makamuka ng desisyon, adinak matladanggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susi ma. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan ani doon na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay nanay at ipakiasawaan di anak mo, ni Marco Mike. Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Umabali na yaman ti kasta. Ay nakakabagis aya. Nanyaman ti sanyo pag kinkinawatan kinimon niya. Di yu iram-raman na gitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidita. Nala, ingkag di ko sain. Agsukat ka. Tas sanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Ala na aggunay kan kabagis. Ipaigit mo pala na taguram kinimunya no daman. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aklabi iti buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilang karubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garog tani aldawi. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala, orain ka nga rudan. Tama nga no di ka umay. Darasam garog. ay doon na, nakitam tayo nalabas itabistida kan hirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni Munya sumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya, umasidag ka dito eh. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tirida, tamangad ko mati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawa at aryaw. Ala,
Bay-baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti ubeng. Pizza utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursurotan, susima. Apay si ti presidente, iti dahi ta pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko a pizza ti kasar. Ay, Mala, tapno awan riri. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niya. Alawa na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jack, amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang, si kakit dia, ang mga no ultimo parwad kat dawatam, ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at taraknanda. Boryas nga mat. Manok ti taraknanda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumtang tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata. Sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa iti pa nagminopos mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ha? Pagsaritaan nito pa yung agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Dona? At sa kami ng insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anaga na kayat ko pa inagan iti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagam kin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anaga na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atid dug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula litra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakit. Ala, kasano nga rod ngay? Asino ngay titong palon ta kadakwada? Ngay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pagapapaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rod Kas jay da nga tanaya aging ingga na. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo.
Sonya, tinagan ti apo ko yung. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami jay susima. Kat jay mo't niya, inalami jay nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy markaw. Ha? Sige, tayo pakitak to kin ni Dona amanugang yun anak. Di yo balbaliwan dayta Tayong karigatak nga impadait. Napintas ti disenyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda ginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pag bestida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mart. Sabi aday impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon ah. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo tadya impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apay, anyan problema. Katsak ti gimatan kita impado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Siyak ti mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tataw. Saan kumamanin aday ita ti paggapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, agtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min dayta susima. Kasangit apo ko yung itangong kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon ah. Papananyaw. Kun, na, apay da kita nagado agar-garat yaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wan atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yun. Ngam adadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailangang. Tapno sana may nayon ti apo ko yung apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Anyat sang sangitam di tayo. Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't tila ti makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Ariyong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim mo dayta. Kaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo anak ko. Di yu mo nga rod iba gano sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yun. Bawan mo pa ng baliw yun, nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yun kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yung kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko tamon niya. Ay, saan pa'y nga rod susima? Si Kangay. Agpadata. Awanon, di dan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba alama sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawi dan dagiti anak ta. Ay katadakan ka day ta. Tano siya,
Si kalat urayek ngagpakumbaba, tanang ato ti pride mo. Agpadata, ana nga to ti pride na. Isu asaan tan nga agpinabasol. Malang nga rod, agpinakawantan. Nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikat ti makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wan, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. Nagpinakawan kami kanya balayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin, nagawid dan kat kastao na ragsak mi, ta nakita mi manan ti apo ko mi. Manipod din nagtinulong kami kanya balayan anang awawir iti ipatpatag mi nga apo ko, kat inidyan min tinagapa. Alakastan, tigayim mo, monya. Alaga gayam, di tan tinagpatinggan da itapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa. Hello, gagayam na imbag nga oras manan. Kabarbaro manan nakapadasan ti may patangatang itan dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama, ama ng biyanang drama. Ngamsakbay ti drama, hello mampay, kada kaanakan Lloyd Ramos, dita ang Batali Ramon Isabela, kanamin kayon dita Isabela. Kastamatan kani Angela Fontanos, dita Kasantaan Ordaneta City, ni Jing Montero Natividad dita Baguio City, ken ni Rialin Pandes. Manipod man nga rod kani Kapsat Eman, saan napud no anagan, tintay drama, kat kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, saan ko ngay pampanakal, daytoy naaramit ko iti kalabas ngay nakpay drama kan ka. No dikat kayat ko lang agserbi nga adal iti tunggal maysa. Gaputa dayt surak, guwapo ak kunak manlaangan, nagbali na kasadot idada nakarelasyon ko nga adda kwartana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Sapay kumata din aktulukwan, Eman. Sapay kumata agpayso nga ay-ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ayamina. Tapno mapanag-nagam ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Sikan ti mauding ayat ko. Padala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasarta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawa ag taggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabaho, Eman. Ha? Kat addan to Biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Mina, hani. Nakarubuhat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manan. Maikawa ak manan iti husto, Eman, hani. Di ka madalagan, tagsubliak tumanin. Inaklasikas wunye plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malang rod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti kunam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may love. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kami masumbatan ti awag mo. Tagparikot mo rin ti signal ti cellphone ko.
Jak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, Jack nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka lang, ta mabibiit. Sige, mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Makashop-shopping, ha? Awam pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Abay, awan karga tay bangkom ay, my love. Adamat kit day. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga ron ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdag iti dadakkel ko. Anda ka no aramida ki balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Tada pa'y aramida ki balay me, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y lang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda ti wallet ko. Sige, my love. Patuloy akong. Agsubliak to manayin. I love you. I love you too, my love. Anda ka ni Iman? Naggagapong manay. Nagturturugam iti manungal daw. Rumuharak mo't lang, tatang. Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Ne, nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit sa kwartam. Intada. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man, tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa mang tadi ti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugali tikasta? Sandi nga mo tikasta nga aramida manakaw. Nagtrabaho ka kiting. Tapos damo makuna kwartam. Saan arasaya tikasta? Kukwartam dagi tinubyam. Pinagdidyan mo pa'y nga ron ida. May silaang atinubyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga ron ida, senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damot tatang? Kundi da amaw a pinaggidan ko ita. Taagin nagdayo ti lugar da. Agduma ang lugar ti ayanda. Oray bay! Amin nga rabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at rabid mo. Nasaya at tumat tapitam. No kastasan ang nasaya at arabidam. Namnamaam tumat nga raw ti dakis nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan Eman. Urewan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Ang amda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami ni ti katatrabaho. Nga mawampay lat aasinson mimot. Ano siya? Dak kayat aparigadan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang tadi ti kwarta kan ka insan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, jak daw dawatan ni Dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangted iti kwarta kanya. Angam, pudno ayang ay ayatam dagiti insan. Ay na, pinagidan mo mo ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay hunay kanyak. Narigat tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat apapaidaman niya aya. Taamangan no agpasugnod insan. Kat, sika ngay. Apay, awan bak na ngagdadatong ka. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin. Basta nabsog ti bulsana. Alaki di. Manjak mo tayo insan. Ti kayat ko, no makin na yata. Tayo talaga ngay ayatak mo Diyak kaya ti mapilpilitan lang. Ay na insan. Practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man Iman. Papanam.
Naibos ti kwarta akong tatang. Iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anubyam. Ilay pagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat ag disdisnudo amang mangtid di kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikastagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka gitay. Kita am dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka nga istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Taya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na maitibiyag to anak kayo. Uy taadalam na maam amang mangted iti kwartam. Oray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo matidwa anubya? Nagalas nga rabit yung kasta. Habay di ka mabutay ang amakarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma at ibagbagayon. Mapanak man langay. No kasta, imawar manan ni insan manan angkal. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanong aldaw sa agawid dayjay. Mapan man agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwarta na. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinabag ti kinahot-hot na. Di mo turtuladan dyan insan mo, kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo itong tinobyam basta ado ti kwarta na? Saan alas saya ti kasta? Saan ko ang maraming tikas tangkal? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Ay bagkapay, tabapanunot mo ti kasta. Kung diya kasinsin mo, awan. Diya'y labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagitagrayo king kwada. Magibaba inday day. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na ospital ngamin ni tatang ko. Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kasjay lata, medyo pimipyamag idin. Adapay na iti ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsublyak mo't ladagos. Ngamuray ton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramahan na iti ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababay nakin ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Itintuta siya. Awang pa'y maititit kuking ka. Di ka kadi agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang rod amin na hani. Nagsimpot ka talaga. Dahil tati na kaya takunagin ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Ay, Nalampung ka manan. Intanto agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. sikate makam mo, hani. Ada akong ligaya, my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, umay ka. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iya ospital. Anya, no kasta, saan kang agbayag dito'y balay? Saan pa'y laang, love? Sabay ko matamaawatang. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kaya't mo sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublia ka dagos dito'y. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpe agdisita iti kwarta. Nagrigan mo tagbiro kiti kwarta. Bay am taikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway!
Nabarbarte ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw kayo ti manungal daw dito balay. Kalpasan na, sumangpit ka na Bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlat ta, naging galumakay ka. Pantay ta. Sang ribaw tatang. Kwarta tayo. Tapno gulimag kayo. Makaringrang kayo nga. Ay, dakpagan ano ti kwarta nagtao dito takas. Oray awan bako kwartak. Basta awan pakabasbasulak. Aginti di kayo pailangan mo tatang. Awan lang aron makukwarta yung kastapay lati bagayo. Kadagpay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam, tinaggapo iti kalukwan. Panahon dak dito yun. Nung awan na saya ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka man? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay areyon yun, me. Ha? Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-ambo ka dagiti kakabagya. Product mo't amang yam-ambukan ka, ha? Pasensya kan, Mina. Jack umaya talaga. Inton maminsan lang. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata sa anak akagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakawag ka man? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak, at napapananta. Ha? Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intan agdi ko si Jay bye-bye. Ha? Kano? Inton maminsan nabigat. Ikuyog ka, tada moli jay. Intan ag shopping. Sige. Agluwasak nga ro doon inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. Adda ka di paskan dito'y? Awan ngam reunion may ngagkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion, ti mayanta dito'y? Kunak man magpasyar lang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantan to ijay mall. Asidag lang dito iti mall. Kan intan to agdi ko si Jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami lang manan nga kikita kat. Ay, agbilib na laki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kaan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na! Mina! Indang tayo may kaita reunion tayo kapindwa. Kumusta ka man? May na! Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko ito roba. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di mo lingdan tarupam Ikatamta kalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam Ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sasawam. Ay, di ta kayon. Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumaraw ako. Sakbay ang pagaramitan na kitidakas. Diyos kay. Diyak laing pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Gumawan pa ilat mauray ko paglugahan ang agawin. Diyak mo't amo na niya ti paglugahan ang ngamin. Kasano na itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin Ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaakon na ganyan bakit? Di ako nagpakpakita ka na kuwata. Sige dito kang sana kakadwa. Diyos ko. Upa talalaki. Madlaw na kainom da. Kurso na dahan taksamat na kita. Itan mo ti kwartam, cancel ba mo? No, di mo kayat.
ang mapingasan talapayag mo. Ah, ay, awan kwarta. Awan cellphone ko. Atay wanda. Lumaban ka? Ha? Dito ngayon. Importante. Lumaban ka kaya, ma. Ayun, pinarusukan na. Atay ko. Bugbugan tayong gatwa. Ikan tayo di pag nakman na tanatangkin ti ulo na. Tatang, marigatan ang agkote. Nasakit entero baging. Ay na, napnapan ang mga minaya. Naimbaga, tadanang tulong kin ka nang itaray dito ospital. Tatang, jaksamat makapagnan. Kung namatay ako. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbugin ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko ito siya pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitin ti magna, tamadipay baraw. Tatang, papay ngay. Nakaruwara kon iya ospital. Yung marigatan akpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso amaterapi ka. Tatang, diyak kayo tagbali na baldado. Apay gusto iti nagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagbabawyam, lagi tinagbasula manak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ko. Uwan, tatang. Diyak kayo tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Tiyan mo kagnanayon ti panagbalin ko abaldado nga pagyamanak unay ti Diyos, tayin inot metla ti panagimbag ko. Ngam sana nakasi ti sigod ti kinapigsa kamagna, tanalakakon amabando. Kan sana kon amakapardas amagna, kan jakon makataray. Ininayad lang ti panagnak. Ngam no pay kasta pagyamanak lata ti Diyos, tayin ikanak pay ti gundaway ko amangilintag, kadagiti nagbasulak iti kalabas. Nagkidawak mat iti pambakawan, kadagiti nagbali na nobya, kat napakawandak mat. Amo kapalagip kanyak, tikas dyan napasamak. Kabutbuta nga talaga ti agarami diti sana may parbang, tay ti udi na adagur oray aso papak na. Alakastan, tagayam mo, eman. Ala gagayam ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos, pare ti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Kinisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal may sa. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Kapadasan ni Cubs at Grace sa napudno anagan. Ti mga ganyo ita diti drama ama ng biyanang. Diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsakbay ti amin, makablawang pa Dalus Viminda Bawengan, Combined Cricket Club Malaysia, ngagdangdangag dita Malaysia, Stella Menor, dita Flores, San Manuel, Pangasinan. Kasniman ti kuna ni Cubs at Grace, Dear Manang Biyanang, adala kay anobyok kat naparabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana kat tidina mo malaksid kankwana, adda katawnak anak relasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun tin inted da jay atoniken ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan.
Apay ay apa kasikuran nyo amin na makita yun nanang. Aguli magkay kadilaang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na saya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakil ti kan bengak amakibiyang kan ka, ta anak ka ka nga road. Alangan na baybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka ah. Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang. Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang to ni a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak amo Sweetheart mo ti inawag na. Kan agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mo. Apay nga kat ni to ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kinimang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony J. Baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jaya Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jaya lalaki Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanima ng linakot. Iso atila tatapan yung. Agin inay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day tayo love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila nga ro tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod, Agabrod at langan, tapumanawak dito yun. Tapnawanan ti sermonan niyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ora saan ka nagtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong ka ni ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan ba masapol ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sika nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak ammo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpot ka iti adayom Panunutom ni Tony a panawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na kan ka. Isupay gayam ti manggasgastos kan ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pa ni J Airport, Grace. Wen manang, Asino ngay timang itulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak.
Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amuti pa nagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairita no dakadwak agbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. ada ijay likod. Ay, sige, tayo nakagpakadakan kwa na manang. Bukasta? Nagbiyahe ni Grace, Lina? Wan Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti Jerpo. Jak man amo iti day jay akabsap ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nak nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na anagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakapsat mo. Di na mo't ngamin imbagbag at ipanagluwas na. At dagat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adina ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y lat sapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya tila kaya Saan ba't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kaslaag taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman na la iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kaniliw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita eh. Uwan nga ron. Kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa apagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa niti dagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay di ka makontak, Grace. Inlipas ko lang tinmawag ta stricto da ditoy. Anya? Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone. Once a month lang di pa nag-cellphone ko. Anya? Grabe matlaytan. At na mailiwakan ka mo kasta. Di mo namnamaan ti awag ko. Ta stricto da ditoy ko nakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya? Sige tani. Ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam Tony. Sumrak ka. Nagyamanak, nana. Ay, maburing aki balay. Isumay mayak. Bareng iti umay ko kat mapaptiliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwa, Tony. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyamanak, nana. Aywan, adayin sangpat ko merenda. Ayabam ni Lina, taag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. Naamok la kumakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla kuman tinangalakin ko, ana. Ay kayat na aday jay, tanasingpot ka. Sayang. Agsapsapo la kita agbali na babaunan ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria.
Nag-aawit din. Tapumakit mo tayo. Kumapsutay. Sayang Husto ko man no insapsapam nga imbaga. Tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya. Ay katsika No kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapol mo't gayam iti babaunan na. Kasta ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umaymanon dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunan na taga-apply Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mo. Basta bumalay ka matan dito. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nag-boring. Nangruna ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan mo't ngagrigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. San sana nyo ti ag-video call Hay, dahi tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Isa minsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dayjay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwatan iti dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umayayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block kun Jack kayata ng kasarita dayjay. Sigurado ka Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ore kita ang di cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balin? Agurnong ta Grace, tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wan no kayat mo, agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakderan ta iti balay. Taas idag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan araramid ti kamsat mo ti kasnyay kanya. Agkakasakit yung bagbagalay ti chat. Ti panangisina ng kanya, adyak amo ti rason, no makagapo. Kalpasan na, in-block na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko, ana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanyan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di ka lamasyan ijay tao. Kunaktupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang.
Jack kayat tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 laeng. Ura niya ti bagbagayaw. Basta Jack kayat ni Tony. Jack kayat ti mabalo dagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami langan. Anyan. Isumot la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingput ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, ang mga no agsakit nanang. Kasapulan dati mga dingay kankwana. Isu adi mo baybayan ng may maysa. Tamang anoan niya pa'y ti maaramid na. O nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kiti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin a kwartala ti kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day ti akapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Wen Iyag mo nga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. mabitla nga rod Luis. Daytoy. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumaten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Wen nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam liti balay. Habang bumaybayag, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmet Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ng miading mo. Ha? Ala, saan met Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka, Lina. Main-inlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagam Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura, Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyaklat ang desisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, at damot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet-met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyo. Ay na anak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. No kasta, aklunak nga rodan ni Tony nanang.
Ngamin, agayatak matankan ko na. Mukas tangarod. Agkasartan lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lati turong ta. Ken napanagnagak ti kinasimpot mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod. Kat agyaman akta inayat naklina. Ti ambo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla a 60 titawan mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglangoy iti baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay na anak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amo, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayan. No siyak, jakla kayat ti agaywan to'y tilakay. Siyempre, manulatawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan na talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Ay, nay, nasarakan na ni Luis. Luis, anak ko! Wala ka ba kasi? Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Kawanan tinobyok, Manang. Anyan ti kastoy anak pasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam day ta. Kasano agpaitan? Kasano terapop me ni Luis? Agmay-may sa akon, Manang. Anyat planom ita nga tanaitabo nun ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo, Nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli, Jabaron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi may papankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddutak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka, Manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tony. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasingpot tinagbalin nga asawa. Kablawan ka, ah. Takaskan kwa na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Katita dan upat nga nakdakat, syakmat, awan pa'y nobyo, kawan mat limpyo nga garam kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tugayem mo, Grace. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.